وحدت دل وحدت جوانان، شکوه سولت و شوکت جوانان، در آغوش بهشت تاجیکستان امید زنده ملت جوانان. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. صبح زیبای این دیار بهشت آسای ما تاجیکستانی عزیز به مردم شرفمندش مبارک و فرخنده باشد. فکر میکنم که این صبح تازه، این صبح پرصفا به قشر نیرومند و موفق این ملت و دولت یک روحیه بالیده بخشیده است که این قشر برومند و نیرومند جوانان میباشند. امروز جوانان موفق تاجیکستان عید دارند و همه جوانان را ما اهل ایجاد برنامه صبحگاهی صفای سحر مبارک و تبریک می نماییم. باشد که همیشه چون امروز در آغوش تاجیکستانی عزیز موفق و کامگار بمانند و همه کوشش و تلاش ورزیم تا این ملت و دولت با جوانان برومندش همیشه آزاد، آباد، زیبا و کامگار بماند. امروزها چنانه که مشاهده می نماییم برای بلند برداشتن سطح معرفتناکی جوانان و اینچنین جلب آنها به علم آموزی و دانش اندوزی در تمام ساحه‌های جامعه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تمام نمود دستگیری ها پیشنهاد گردیدند. البته عمر درست گفتی، برای آنه که جوانان توانند که دانش و همین استعداد خود را صیقل دهند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار آزمون و المپیادها و چارابینی‌های گوناگون برگزار می‌گردند که تا اینکه جوانان با آنها جلب گردند و بازم به دولت و ملت نشان بدهند که آنها چگونه استعداد دارند و برای آن سخنی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفتند که جوانان تکیهگاه ملتند، یعنی امروز ما تکیه بر جوانان میکنیم و به آن همین عقیده پیشوای ملت بازم استوار باشند و نشان بدهند که چگونه آنها میتوانند در آینده بازم موفقیت‌های بی‌نظیر را صاحب گردند. جوانی گفت ای پیری دلآگاه، چی گم کردی که خم گشتی در این راه؟
جوابش داد پیر خوشتکلم که ایام جوانی کردم گم. ولی دوستان عزتمند، خود یک جوانی یک دوره طلایی در عمر انسانیت به شمار می رود و انسان در همین دوره می تواند کوشش نماید، تلاش ورزد و همه جد و جهد را برای رسیدن به قله موفقیت انجام داده باشد. و فکر میکنم که ما بعضا وقت نگاه میکنیم که چگونه ساعت و یا روز تیز میگذرد، ولی باید حیران نشویم و عمیق‌تر و دقیق‌تر اگر نظر اندازیم، این یک ساعت و یک روز نیست، این الکی عمر انسانی است که چگونه به مثل آبی روان حتی به پسش نگاه نکرده می رود و هر یک لحظه و روزها از عمر ما کم می‌گردند. و فکر میکنم که از همه مهمش در همین دوره که دوره طلایی انسان در عمر انسانی مینامندش جوانی، ما همه کوشش و زحمت ها را نماییم تا در آینده شخصیت کامگار و موفق ناممان در صفحه کتاب تاریخ ثبت گردد. در حقیقت جوانی بهترین لحظه های عمر هر یک انسان می باشد. اگر عمر انسان را به یک چند مرحله ها جدا نماییم، بهترین مرحله عمر انسان را جوانی تشکیل می دهد. محض جوانی است که انسانیت می تواند که به تمام موفقیت های حیات خود نائل گردیده باشد و برای همین هم بزرگ می گوید که صفای جان و دل های جوانی، نوای آب و گل های جوانی، سرورت را محبت زنده دارد، بهارستان گل های جوانی. عمر اگر پای برده باشید، در بعضی حالتها اگر با شخصانی که سال خورده هستند، سن و سال بزرگتر از ما دارند، با آنها اگر صحبت آرایم و بسیاری از جوانان چنین سوال را فکر میکنم که پاسخ میجویند به چنین سوالهایشون که اگر شما به گذشته برگشته میتوانستید، در اون دوره ها چی کار رو انجام میدادید؟ بسیاری از آنها حس تاسف میخورند که در جوانی شاید تحصیل نکردم، در جوانی هست آرزویی که اون عملی نگشت و فکر میکنم که همین تاسف خوری بعضی از همین بزرگسالان است که برای انسان بازم درس عبرت میگردد که همیشه در این روز کوشش نماییم، چون الکی دیروز برای ما مال تاریخ است، فردا اسرار ناعیان و انسان باید در همین روز در همین لحظه زندگی کند. پس جوانانی برومند و نیرومند و موفق کشور عزیزمون بازم به شما دعوت به عمل می‌آوریم که همیشه کوشش و تلاش ورزید، چون امروز برای ما و شما، برای اونی که موفق گردیم، برای اونی که همین آرزوهای بزرگ خویش رو جامعه عمل پوشانیم، تمام شرایط ها مهیا گردیده است و همیشه در هر یک قدم ما دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان رو مشاهده می‌نماییم و بازم گفتنی هستیم که عمر خویش را، دقیقه های عمر خویش را به منفعت خویش استفاده برید و هنگامی که این فصل طلایی و این فصل بهار عمر انسان از ما رفت، هیچگاه به عقب ننگریم و با حس تأسف نظر نکنیم. بله، درست از بینندگان عزیز، باعث خوشبختی و خرسندی هر یک ماست که تمام شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان را جوانان ما به نهایت ثمرناک استفاده برده ایستادند. مثلا در تمام ساحه‌های اگر علم و معارف گیریم، ورزش گیریم، یعنی در تمام ساحه‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت جوانان غمخواری ظاهر نموده است، آنها را ما استفاده کرده ایستادیم و بسیار نفران و جوانانی که یعنی پرچم دولتی ما را در مملکت‌های با نفوذ جهان توسط هنر و مهارت خود در ساحه ورزش، در ساحه علم و معارف یعنی بلند برداشته ایستادند و پیش از همه یعنی که به تمام جوانان تاجیکستان ما مراجعت کردنی هستیم که یعنی باید از این همه شرایط‌های فراهم آورده حکومت کشور که پیش از همه با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت یعنی برای ما فراهم آورده شده است، آن را یعنی ثمرناک استفاده نماییم. دولت دنیا نه گنج بلکه جوانی است و بس، قیمت عمر باشد عشق جاودانی است و بس.
گر ز هر 4 فصل سال زیباترین باشد بهار، پس جوانی هم بهاری زندگانی است و بس. بار دیگر صبح یکایک شما به خیر و شادی باشد بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. در این روز برای پیر و برنا قلب بهارانه و طبع خوش و بالیده را آرزومندیم. چنانه که در بالا قید نمودیم، امروز روز جوانان است و ما تصمیم گرفتیم که راهگذران از دوران جوانی یاد آورده برای ما و شما نقل کرده باشند. می رویم. سلام علیکم، خود را معرفی میکرده؟ سلام علیکم، نام جواهر. خب جواهر، چنانه که ما و شما میدانیم هر سال 20 می در جمهوری تاجیکستان همچون روز جوانان جشن گرفته می شود. از نگاه شما ان همین جوانی چگونه دوران است؟ به فکر من جوانی دوران بهترین است، چون که ما در این وقت میتونیم با خیلی دوستی زیادها داریم، میتونیم هر سو رفتار کنیم و آنچنین چیزها. خب حالا که شما جوان هستید، در پیش چگونه هدف و مقصدها دارید که باید آنها را به سامان رسانید؟ من همچون دانشجو میخوام دانشگاه ما با بهای خوب الله جنبست کنم و متخصص خوب در جمهوری ما شوم. تشکر زیاد ما نیز برای شما موفقیت‌های بی‌نظیر را آرزومندیم. بار دیگر روز جوانان مبارک باشد. رحمتی کنم شما را. سلام علیکم، خود را معرفی کنید. نام شما چیست؟ نام من عبدالله خرمانخان صبورویچ. تشکر زیاد استاد. امروز روز جوانان است. در خاطرات باز کنید از دوران همان جوانی خود برای ما کم قصه کنید. دور جوانی ما از دور جوانی حاضر خیلی فرق میکنه، چون که اون شرایطی که میبینید در دور جوانی ما نبود. این شرایط ها جوانان حاضر خود خیلی دیگه، خیلی تربیتش هم دیگه، خیلی رفتارشون هم دیگه، خیلی کردارش هم دیگه، لیکن از جوانان حاضر باوری هست که به هدف خود میرسن. اگر شرط و شرایط امروزه در دوران شما میبود، میتوانید برای تحصیل و کار و فعالیت آن وقته شما تاثیر رساند؟ البته از زمین تو آسمان فرق میکرد. البته خود همه شرایط خوب، همه یکم چی عیب ندارن، همه شرایط خوبه خود نسبت به سالهای پیش، نسبت به سالهایی که ما تحصیل میکردیم. البته خود خوب است. سلام علیکم، صبح بخیر باشد. ما از تلویزیون بهارستان خود را معرفی میکردید. امیر ابراهیم زاده، سردار ریاست کار با جوانان دستگاه مرکزی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. روز جوانان برایتان مبارک باشد و امروز میگفتید که سهم جوانان در جامعه امروزه چگونه است؟ تشکر. باعث افتخار و فرحمندی است که بعد به دست آوردن استقلال کامل دولتی، توجه و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قشرهای گوناگون جامعه، خاصه با جوانان نورسان خیلی زیاد است. این است که امروز در حکومت مملکت قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان عمل میکند، تهیه و قبول گردیده است. در زمینه قانون مذکور امروز استراتژی سیاست دولتی جوانان، کنسپت سیاست دولتی جوانان، برنامه‌های مکمل دولتی تهیه و قبول گردیدند که همه آن با مقصد تطبیق همه‌جانبه سیاست دولتی جوانان میباشد. طوری از سوال شما برمیآید امروز نقش جوانان را در جامعه چگونه میتوان بها داد. خرسندی آور است که در ردیف دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز نقش جوانان در جامعه بر اعلی مشاهده می شود. امروز نقش جوانان در ساحه‌های معارف، تندرستی، در ساحه‌های حربی خیلی زیاد به نظر می رسد. امروز حصه معین جوانان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صافدلانه و یکدلانه ادای خدمت ما در وطن می نمایند. امروز حصه معین جوانان در بنیاد انشاءات عصر یعنی نیروگاه برقی آبی روغن بر اعلی مشاهده می شود، یعنی به حیث ساختمانچی کار و فعالیت کرده ایستادند. امروز جوانان همچون عالمان جوان یعنی رساله‌های کارهای علمی انجام داده ایستادند. امروز در ساحه‌های طب جوانان ما خیلی پیشرفته شدند. امروز در عرصه بین المللی در دانشگاه‌های پیشرفته جهان جوانان ما تحصیل میکنند، میخوانند با استفاده از امکانیت‌های سیاستی درهای باز، با استفاده از شرافت استقلالیت دولتی که امروز جمهوری تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلان کرده است و جوانان تاجیک امکانیت پیدا می نمایند که در
давлатҳои абарқудрати дунё дар донишгоҳи бузурги давлатҳои пешрафта хонанд, босавод шаванд ва илмҳои замони муосирро аз худ намоянд ва таъкидҳои пай дар пайи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон ин аст ки ҷавонон бояд илму дониш омӯзанд, касбу ҳунар омӯзанд то роҳи наслҳои ояндаи ин миллати кӯҳанбунёд нурафшон ва дурахшон бошад. Воқеан ҳам ҷавонони мо имрӯз ҷавонони саодатманди диёр ҳастанд, ҷавонони хушиқболи ватан ҳастанд, ҷавононе ҳастанд ки дар як давлати амн, осоишта, обод, пешрафта истиқомат мекунанд, зиндагӣ доранд, таҳсил мекунанд, мехонанд, дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ фароғат мекунанд, дар беҳтарин толорҳои варзишӣ машқу тамрин мекунанд, дар беҳтарин театрҳо, дар беҳтарин китобхонаҳо яъне мераванд, мехонанд, таҳсил мекунанд, китобҳои илмӣ бадеъро яъне мутолиа мекунанд. Ҳама ин шароит фақат ва фақат барои ҷавонон аст. ман аз номи худ, аз номи тамоми ҷавонон миннатдории бепоёнамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонидем, зеро ин қадар имконияту шароитеро ки барои ҷавонон муҳайё кардан аз ин дигар зиёд намешавад. Фақат хондан, таҳсил кардан, дар ҷомеа саҳми боризи худро гузоштан асту халос. ташаккури зиёд барои як суҳбати хубу самимӣ. рӯзи ҷавонон бозам муборак бошад. Ташаккури зиёд ба шумо муборак бошад. салому алайкум, худро муаррифӣ мекардед? ман ҷумъа зокир, муҳандис бинокор. ташаккури зиёд аз шиносоӣ бо шумо шод ҳастам. мо аз телевизиони Баҳористон ва рӯзи ҷавонон барои шумо муборак бошад. хуб, имрӯз ки рӯзи ҷавонон аст, аз анамон даврони хуби ҷавонии худ барои мо ёдовар шудаву қисса мекардед. албатта ҷавонии мо дар даврони шӯравӣ гузашт. ҳоло ҷавонони мо, ҷавонони Тоҷикистон дар як давре зиндагӣ мекунанд ки технологияи иттилоотӣ рушд ёфтааст. аз ин лиҳоз аз онҳо тақозо карда мешавад ки аз ин технологияҳо бархурдор бошанд, аз илмҳои муосир бархурдор бошанд ва барои пешрафти Тоҷикистони азизи мо хизмат кунанд. ташаккури зиёд. саломат бошед, саломат бошед. рӯзи ҷавонон муборак бошад. ҷавонони Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. бинандагони азиз, бори дигар рӯзи ҷавононро ба якояки шумо муборакбод мегӯем. кӯшиш намоед ки дар имрӯз яке аз беҳтаринҳо бошеду муваффақиятҳои беназирро сазовор гардед. дар имрӯз бикӯшед амалҳои хуберо ба сомон расонед ки фардо аз даврони рафтаи ҷавонӣ афсӯс нахӯред.
бинандагони азиз, гарчанде ки моҳи охири фасли баҳор аст, ҳоло ҳам ҳаво боронӣ ва гоҳе офтобӣ ва гоҳи дигар ҳаво шамол мегардад ва агар аҳамият дода бошед, дар баъзе аз рӯзҳое ки офтоб аст ва гармӣ зиёдтар аст, иштиҳои кас он қадар кушода нест ва фикр мекунам ки хӯрдани субҳонаҳои сабук ба нафъи кор аст ва дар баъзе аз рӯзҳо агар борон биборад ва ё ҳаво абрноку шамолӣ бошад, иштиҳои кас ба қавле кушода мешавад ва организми инсон субҳонаҳои серғизоро талаб менамояд. Пас бонувони азизу кадбону ва чирадасти мо, саҳифаи дӯстдоштании шумо ки ҳар рӯз онро аз ҷониби барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар интизор мегардед, пешниҳод мегардад. ин бахш албатта субҳона аст ва бо тамошои ин бахш шумо метавонед ки аз навъҳои гуногуни пухтани субҳона огаҳ гардед. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба тарзи тайёр намудани субҳона. сараввал ду бурда нонро гирифта, паҳлӯҳои сахти онро бурида мегирем. баъдан каме равғани маскаро мегирем ва танҳо ба як тарафи нонҳо мемолем. баъд аз он ки равғани маскаро ба нонҳо молида шудем, ду бурди гӯшти тунук бурида шударо дар тоба хуб бирён мекунем. акнун бошад ним қошуқ майонез ва ним қошуқ шири қиёмшударо якҷо намуда маҳлул омода месозем. маҳлул низ баъдтар ба мо лозим мешавад. ҳозир бошад ду дона тухмро лаҷ зада ба он каме намак ва мурч мепошем. дар тоба каме равғани маскаро об карда тухмҳоро ба он мерезем. ин навбат бошад бурдаҳои ноне ки пештар омода намуда будем, дар тоба ба болои тухмҳо мегузорем. баъдан паҳлӯҳои дигарашро низ бирён мекунем. бинандагони азиз, чӣ тавре ки мебинед, канорҳои тухми бирёншударо ба ин тарз қат мекунем ва ба як тарафи он маҳлули пештар омода намудаамонро мемолем. гӯштро низ ба як тарафи субҳона гузошта ба он боз ду бурида панир низ илова мекунем. акнун тарафи дигарашро мепӯшонем ва каме субҳонаи омода намудаамонро дар тоба нигоҳ медорем. субҳонаи мо омода шуд. иштиҳоитон. арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик яке аз рукнҳои муҳимтарини худшиносию худогоҳии миллӣ ба ҳисоб рафта, он пайвандгари наслҳои гузашта ва имрӯзу ояндаи миллати мо ба ҳисоб меравад. асарҳои таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таърихи тамаддун, забон ва шахсиятҳои мондагори таърихӣ дар тарбияи насли наврас ва ҷавон нақши калидӣ доранд. илова бар ин, асарҳои пешвои миллат дар раванди устувор намудани рукнҳои давлатдории тоҷикон дар шароити имрӯза муҳим мебошанд. асарҳои пурмуҳтавои тоҷикон дар оинаи таърих, нигоҳе ба тамаддун ва таърихи ориёӣ, муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои имоми аъзам, рӯзгор, осор ва афкор, мавлоно ва тамаддуни инсонӣ, 20 қадами созанда, забони миллат, ҳастии миллат, чеҳраҳои мондагор ва уфуқҳои истиқлол арзишманд буда, инъикосгари таърихи гузаштаву имрӯза, дастовардҳои замони истиқлол мебошанд. мутолиаи онҳо барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва таҳкими ваҳдату ягонагӣ аҳамияти хос дорад. ҳамчунин арзиши илмии асарҳоро баррасии мавзӯъҳои таърихии тоҷикон ташкил медиҳад
ки он барои ташаккули минбаъдаи тоҷикон ва эҳёи суннатҳои давлатдории миллӣ аҳамияти муҳим дорад. яке аз ин гуна асарҳо тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён мебошад, ки дар он таъриху тамаддуни ниёгони ориёии мо то истилои араб дар заминаи манбаъҳои боэътимоди таърихӣ ва тадқиқотҳои пурмуҳтавои олимони ватанию хориҷӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. мо кистем, аз куҷоем ва дар кадом дудмон сабзидаем? нахуст аҷдодонамон киҳо буданд, аз куҷо омаданд ва дар кадом бум ошиён доштанд? ҳамаи ин суханҳо дар пешгуфтори китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён омадааст. асар фарогири масоили таърихӣ, сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии қавми ориёнажоди Осиёи Марказӣ дар робита бо таърихи тамоми эрониён мебошад. дар он масъалаҳои ташаккули халқиятҳои ориёӣ, густариши тамаддуни он, падид омадани давлатҳои тавоною мутамарказ, нақши аҷдодони мо дар тамаддуни ҷаҳонӣ бо назари тоза ва дар заминаи дастовардҳои нави илмӣ матраҳ гардиданд. таърихи тамаддуни башарӣ гувоҳ аст, ки худшиносӣ ва ифтихори миллӣ пойдевори бақои миллати соҳибэҳтиром ва бофарҳанг аст. миллате ки забон, тафаккури миллӣ, таъриху адабиёт, расму оин ва арзишҳои фарҳангиашро қадр намекунад, пояҳои истиқлолияташро низ чандон дер пуштибонӣ карда наметавонад. ин ва дигар суханҳои пурмуҳтаво ва бениҳоят арзишманд маҳз дар китоби тоҷикон дар оинаи таърих оварда шуданд. омӯзиши ин асар дар мавриди тарбияи ҷавонон ва дар ниҳоди онҳо густариш додани худшиносии миллӣ, ватанпарварию ваҳдатгароӣ беназир аст. китоби дигари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чеҳраҳои мондагор низ дорои арзиши баланди илмиву таърихӣ ва аҳамияти бузурги тарбиявӣ мебошад. дар ин китоб муаллиф дар бораи ҳаёт ва фаъолият, ҳамчунин фидокориву ҷонисориҳои фарзандони фарзонаву далери миллати хиш тадқиқоти ҷолиб бурда, дар ниҳоди хонанда хоса ҷавонони ватан эҳсоси худшиносӣ, худогоҳӣ ва ватандориро такмил медиҳад. чеҳраҳои мондагор беҳтарин намунаи осори тарихӣ аз лиҳози мазмуну мундариҷа, инчунин аз назари сабку услуб ва шеваи таҳқиқ мебошад. дар ин китоб 25 нафар чеҳраи мондагори тамаддуни олам, ки решапайванди миллати бузурги тоҷик мебошад, муаррифӣ гардиданд. аксарияти ин чеҳраҳои таърихӣ шахсиятҳои барҷастае мебошанд, ки дар тағйир бахшидани таърихи аҳли башар ё миллати сарбаланди тоҷик таъсири бузург расониданд. махсусан хидмати ин чеҳраҳои мондагор дар муаррифӣ намудани фарҳангу тамаддуни миллати мо дар арсаи ҷаҳонӣ назир надорад. воқеан мазмуну муҳтавои асарҳои пешвои миллат хотирнишон аз он мекунад, ки ҳар насл ва ҳар фарди алоҳида занҷирае дар таърихи башарият аст, ки тавассути мавҷудияти хиш гузаштаро бо оянда мепайвандад. асарҳои мазкур танҳо ба хотири донистани гузашта набуда, балки дурнамоест, ки роҳи ояндаи давлат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда, барои тақвияти ватанпарастиву кишвардорӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ, худогоҳӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои имрӯзаву оянда равона гардидааст.
умар медони чӣ? Дар урушат мегӯянд, ки ҳеҷ як ганҷе беранҷ ба даст намеояд. ва чанд соли пеш зиёдтар ба умиқи андеша фурӯ мерафтам ва фикр мекардам, ки оё чӣ маънии бузурге дар худ дорад ана ҳамин гуфтаҳои бузургон. ва ин лаҳза фикр мекунам, ки албатта дуруст аст, ҳангоме ки инсоният мехоҳад, ки бо заҳмату ранҷ ганҷе ба даст биёрад, албатта азобҳои зиёдро мекашад ва сахтиҳои зиёдро аз сар мегузаронад. Барои мисол фикр мекунам, ки агар инсоният бихоҳад, ки аз як тухмие, ки дар баъзе ҳолатҳо ба назар ноаён менамояд, як гулзоре бироёнад ва ё заминеро бисёр ҳам сабзу гулпӯш намояд, зиёд заҳматҳо мекашад. Чунки ин касб дар худ нозукиҳои зиёдро пинҳон медорад. Барои мисол растание ҳаст, ки зиёд офтобро дӯст медорад ва дар зери шоҳҳои офтоб нашъу намо мекунад. Ва боз ҳастанд растаниҳое, ки шамолро дӯст медоранд. Ҳастанд боз растаниҳое, ки тамоман аз нури офтоб бояд онҳоро пинҳон кард ва дар соягӣ онҳо бозам зеботар мегарданд, ҳар рӯз аз гузашта дида зеботар мешукуфанд. ва албатта чуноне ки Само қайд кард, яъне ки барои як дарахтро аз байн бурдан ҳамагӣ 1 соат лозим мешавад, вале барои онро рӯёндану аз як тухмаи бисёр ҳам хурд, яъне як дарахти бузургро бузург кардан, яъне бисёр ҳам заҳмати бузургро талаб мекунад. ва бузургони мо мегӯянд, ки набурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад, яъне ки то мо заҳмат накашем, меҳнат накунем, ҳамон ганҷи худро ба даст оварда наметавонем. ва ҳастанд дар ҷумҳурии мо, яъне ҳамон нафарони чирадасте, ки ба ҳамин парвариши растаниҳо машғул ҳастанд ва дар кори худ низ то он андозае моҳир гардиданд, ки яъне ҳамон молу маҳсулоти худро на танҳо масалан дар ҷумҳурӣ ва ба мамлакатҳои ҳамсоя низ содирот мекунанд. албатта бинандагони азиз, аз ҳисси кунҷкобии зиракии шумо аллакай пай бурда мешавад, ки шумо эҳсос кардед, ки дар пеш моро кадом саҳифаи навбатии барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар интизор аст. Албатта фикру андешаи шумо дуруст аст. Дар пеш моро бахши парвариши растаниҳо интизор аст. Агар шумо низ дӯстдори парвариши ин ва ё он намуди растанӣ ҳастед, пас фикр мекунам, ки саҳифаи навбатии барнома танҳо барои шумост. Марҳамат, ин саҳифаро бо ҳам мебинем.
бузурге мегӯяд ки умрро медон ғанимат ҳар нафас, чун равад дигар наояд бозпас. яъне ки ҳар як лаҳзаи ҷавонии худро мо бояд самаранок истифода намоем, яъне барои худ зиндагӣ кунем, ҳаёти худро тавре созем ки оянда пушаймон нагардем. ва барои ҳамин ҳаст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи ҷавонон, барои рушду инкишофи ҷаҳонбинии ҷавонон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст. пас бинандагони азиз, барои ҳар яки шумо саодати рӯзгор, иқболи баланд ва рӯзгори хубу осударо орзу мандем. бо умеди хушбахтии ҷавонон андар самои озодӣ, ободӣ ва хушбахтии Тоҷикистони азиз инҷо бо шумо хайр хуш мекунем. То субҳи дигар, хайр.